Pozdrav drugari, dobrodošli u naš novi video. Ja sam Johnny Joe, a danas ćemo igrati malo Call of Duty Modern Warfare 2. Iako sam ovu igricu prešao i haj puta, znači ipak je opet igram, ali nisam stavio na najlakše, nego sam stavio na ono iza zadnje. Zaboravio sam tako šta piše, I ovaj serijal ćemo znači raditi po misijama, jedna misija, jedna epizoda i jedne novosti mali. Napravio sam moju Facebook stranicu. Every fight is our fight. Because what happens over here matters over there. We don't get to sit one out. Moći da se družimo, evo sada, znači prešao sam onu prvu, sada idemo odmah ovakav druga, pošto ono je jednostavno vježbano sam ovu igricu sam ali ipak nije dosadno. Znači tam sve sam, ja mislim da sam čak imaju 4 opcije na kojoj težini da i znači evo, tek sam sad počeo igrati. Počeo igrati na te prijavu, nešto nisam se navikao. Putuje sam ako. Pador. Dobro sa nekom nebom pogod. Izvinite što prošli vikend nije mogu igrati, sad je petak, uopšte ne vidim. Solid copy on the 2-1. Rolling it now. Target acquired. Vjerojatno ste znali ovo. I pa ono... uvijek sam se. Spade mi. Sorry. Za one koji nisu znali, koji se bacao fleška na G ili na ovaj scroll od mišaka tipi. Sprabom ga, to će vam sve, nisam. Solid copy. I have Devil 1-1, flight of 2, F-15s online, stand by for relay. Hunter 2-1, this is Devil 1-1, flight of 2 F-15s, time on station 15 mics, holding at 3 Sierra Northwest. Holding area 9, carrying 2 JDAMs and 2 harms, over. Standing by. Devil 1-1, targeted the white building. Solid copy, Hunter 2-1. Rolling it now. Target acquired. Oh shit. They're retreating. Keep hitting them. Which one is it? Is it the one on the left or the right? Isn't this danger close for the task force? This is what a shame. Copy, Hunter 2. All of them are doing that. Just in there, ceasefire. We're not clear to engage unless they fire first. Stand the rooftop for hostiles. Znači ja cali 6 do... tako da budemo se... I evo nas ljudi gore, sada bi oni trebali neprijatelji da dođu gore na zgradu.
Proceed with caution to the rally point. EPWs may still be in the area, over. Jazz, capitale, dai ma. I'll brief you on the chopper. Let's go. Dai ma. Jeste tu. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Kao i uvijek. Bye bye.